Yo le la fasino atu ia a wana nei lua tolu e mawhai ona na whai era recording mua e mawhai ona na e alu le button lea na whai la ia le run a presentation run the recording export o ale o se MP4 le whai na o se movie file MP4 for your information o le movie file na o le video file o le vaina ronga lua i mawhai ona papete ua pre-recorded au telefoni lau audio when I saw la i lau PowerPoints and when I saw inserts I saw la le audio na le su ele audio lunga la computer o luna tolu le ai kiliki I le audio le mawhai ona record e record I mawhai fona maua le button na lalo le menu e ta o le record ai se sila me lunga I e lau I inisi menu fa popo ai mo lana record le audio fio soi me no menu e lu fa popo in the editing na le button le o le audio so le vai na le no tula le alfa ma o le call record na le audio kiliki ai na sa le pusa le la kiliki I a matala recording o sa ni tu nei le ainga e malanga I le vale le mangile sa ni malanga mo sa mo e na mai al recording na press la ia stop io no so mai le button ya o si si le mai le fo so mai menu se lua o le play black la le menu le ta mo o le animations io te alwe tam fai e fix ia le io o le chimana o no le animations pa o na le se animations so isi me pole na record ia mai alau wa le text ma la image tam fai Leila or recording properly. Yeah, I will go back. Yeah, click sequence. Yeah, now voy a ir Leila o second slide. Yeah. Voy a ir fingo fia lava wa text ma mata. Yeah, now voy a ir le record. From alle option there fingo fia. Click the button record. Yeah, ma press le recording. On malanga tuai le o va le I Samoa mai au kirani New Zealand. Ya mai ya click OK. Ya ono so foi la ia leo le button le. Ya foi la ia le ya na le record and play back. Ya papela in sequence there. So ya na rola ia le Tesla slide. Tesla recording so we slideshow. Ya sa rola o sa ni tu nei le ainga e malanga I le vale le mangile sa ni malanga mo Samoa ona malanga tuai le o le vale le I Samoa mai au kirani New Zealand export le tato presentation ma le voice over export file na sefela ia le o la faila pona se ngoe fai ngoe fai ngoe le tala alu le Google alu le open au Gmail ia na whaangale se tepe open ai le YouTube alu le 9 dots mai resources po o open up le YouTube alu le YouTube channel nga wo mana login ai ia ona erla ia le upload ai le button ngai lunga upload ai le video alu e select le file mai lunga o la computer ia ai le whaingoa lau le title lau tala ai lunga o le video le la upload ia whai se description alu lalo you can click yes next alu unlisted alu public unlisted mawhainga send le link I le aonga pe send mai I SAASIA ia on alu la il next save ia ma copy le link fina copy le link ia mai ona sefe ia ona copy le link lea pe close fo ia alu wa sisila to the video lea ua le welunga I fina alu le 3 dots ma get the link ona saula ia le email send mai le link